Mama akwa bashonko back to my GHS so we didn't edinana ama ohusu anasa so no woman emu ensem training issues abitujano na mede ebestomu na meko ensem no emu prekopeno so for penny awada the Church of Rabbi Odifo Kwabnateria waye akwankyere bi de ama o my Ghana any ebiem so no MPP amanyoko no na na no ada kwesiade ya na tesodisa akwankyere etoto forma ye edwan mienu na tese awoma cheche won ko no wode Ghana ye flag bi echechere womo enwo atese wode ye eto na sori edan no emu a one ne junior pastors womo ye do metimi aye wo atese na wo ka we kire se di omo kwa akoye edi ato no se mmoa no omo aye do meye bi na bon ho mpa ye nya na tese omo akoshe na amamre no etimi ACP na sa asembweni akwankyere we beto da na Ghana fo hu ni se da bio papa we ase wo ya confuse Ghana fo a confuse onu ahun because se wo best 2 weeks ago wo de di ye ba bonte e wo bufo kwan se NPP fo wo mamu wo matimi amma wo wan sidimpo ebre a wo waye juma e de abo mama wo matimi aba mu in 2016 na nunti usenye ediye edifa ye mampeni ye rana na akufo ado wo se on the 25th of November ye Wednesday twemi obefiri mu a so betwe ne nkwa ya ready ndi bebo na wontimi ne wo hwe bema no ahwe ne nkwa na 25th November ya betwem papa ya nyare wanka dem no osepie kwa bonte kwa ye campaign na ene de wo sa de akwankyere we ba beto ana bio sesi anu Ghana for die ba ene yenye enfa ho we ye hu ni sen yenye ne den die na se kire esifate ne nti ebuza fom die wo mu nti yatonsa de afre so for penny awoda Covenant Prayer Chapel ano so for Richard Obri ye po o wa se na anfa na be konkomo no mu ye twan ho de abasisia ebusia for mesa so mamo akwa bashunku biem ansa na ye be ko enkomo no emu no kai stage me ko so ya say e bi edwuma dey ebrem Mama Juliet Ventures Mama Juliet at Kodare ewo ye kitchen wares ene biem se dem asese won akadenti na se unye bi se ya for the number na friend no entempa so no onye so 24/7 we available biem so no loan master wo so eso ya say loan master Emma loan entempa within 24 hours. So we are abai edwumayeni na te se wo affordability na biem to no wo jiwa kechia any free controller and account office wo me entempa so ade aye wo bosia no ade ama e wo sa 24 hours no emu na biem so no wo mu rate no interest rate no e wo fam bokonti woni echire ha bia wo ji ya na te se wasuma de form na wotimi afinance wo project biem so no na edwumeko fo fresh so ya sen ediem and niche roofing niche roofing for ebodan so madan no edimu dan ye kama dan no eje abosobode e de ma eyedi ralinti se wo pe bisa na wa bo ye niche roofing for number wo phone so no afrom enterprise mo be dis edwuma no e de amamwa me na ye ma osofo Richard Obri ye ba akwaba bra te se ye ra enkomo no emu no akwaba bibi aboko yesu ti ase de adominti ebe rade ase se bibi ada ne kwan so na osofo wo mu se bre wo mu apato ebre na se hu mafem no na mafem ye be hia mpaebo ene nkranche na se ye be kai kai won se asundue na ahu ehia nti se ye ne sa kwan so na se de Odifo Kwabnateria so ne kwan so no so de presade am o man hu ne se me aba me da se bebre yama atifo ani ahwefo a omohwe too much chafide na akwaba bi de bia metena ha aya me se dwumadi we e be complete o se ye boy cameraman a ono so gina camera na chi a otwaye ye Yamsen Jamaica oba dwumaten ona mi sha no onkoso na omo dwuma director so ye chia no bi yo na ma me da se ye concept no so me gidi se ebere bi Bible mu no Onankopon eka asem bi o se na mehwehwe onipa a obegina ama oman na nti emere bi Odifo Isaiah Jeremiah o se
senka miwo ania nkametimi asu ama me man efise omusa oman no ekọ atiti mu na sane oman no ekọ atiti mu no ono as odifo no nani anyi ho nti okọ all extent sane beye a obetimi ade akire nipa na wasuagu onankopon so na manyame hu se ampa na nisuo we entisa abura anya sa nko besua ma oman ni nyina hu se ono Jeremiah osu ade mani ma Israel na weyina oye ne kire se oyodifo a wo akoma a opese obo mpae na ogene man efi oredi ani atorenchem a ebeyede ebeba na ono no on obo mpae akire uname on se de odifo akobna tewia eyeyi ubetimi abo mpae ama oman ebra oman no enyina ekọ ba bi a eni kwa se efi se ba bi oman edu ni de edum pempen so a oman ni nya de ya mpae se mpae na oba enkeye but de keka ho no on se ni mpae bonu mu no odi nyema bi afrafrae odi nyema bi akeka ho which mpae no osofo bia sa na me yabno abatuo ya ye batuo de yanima ye batuo osofo bia bo mpae se oname mo oman Ghana se na be ya atorenche pentokwase mo de hwegu ama oman no ebi bo eyusu anointing oil ebi bo ye communion akwankire ne ade but onu ne die wo sha odantuntum ana aponchi fita baako ana aponchi no baako ya white baako susu yellow kakra ana odi ebo mpaye eyi apaye eya konchire ema oman Ghana fa ontetimire ni mu no nanka onyame ehia emoa emoja na odi aye sacrifices na odi ate ne ma ehu sadia na oname edimande ni nti ehwe Israel ma Israel ebra a omukoya nkwa ewo Egypt no na ebra so ya a onankopon pese oyi wo mu free Egypt a na Pharaoh anu ne dom a place stubborn no da bia Goshen a na Israel for etie no Bible sa na awrade nyankopon ama Israel ni ba bia ekum aboa na ode aboa ni moja ayeye omo apono ano sane be a okumbofo no esi wono mo a obonu se nyane no yankopon ma ete ha na obespel de ya obespel very good enti eno no koso a ama edumna bi onankopon edimande aforebo afri Abraham ekokofa ne ba Isaac so de kobodi de koba fode omudu mountain so no ancha eno nankopon se e be kira aboy mfa mo de ya mfa mo fode awanu na me provide udan ema Isaac ema Abraham de ba fode na ne nyina no a kira se ebrebi a be ba a emo moja mponchi moja na ntwie moja antimi ni onipa enkwa ade o moja bia ene de esena boa moja esena onipa moja a sa moja na ebetimi age onipa nkwa a ekasa kese achi moja bia ene ni Kristo Yesu de ya moja entu hwa twere ma Bible se o se na Kristo Yesu moja no ekasa sin ebede ya ebede no enti ene yi se osofo bi ade aboa abayi apaye osofo bi ade odan bi moja aponchi bi moja na ntwe bi moja abayi apaya a sa osofo no ene yi New Testament osom no a yesom no onkan bi wamane sa de ya sa okwan de ya eso nto de onam tete atempon de ya eso na awose hu se tete atempon no susu no anye peye tete mrana nye peye ade anye peye eye de Kristo ba ya a oba be ma ne ye de ma wi peye enti kanya bone sanka papa ne se oyo dinfo ogina no ade no bompa na so niama a ekeka ho a ye hu no eno na eya ma entiase bi ani nye wo ye de oyi because ene oname anyiya aboa moja bi and sacrifice no he has already made it, and that is the blood of Jesus. Ghana for obia enim se ka odi for kabinate wi a oy sunsun sorry on se sunsun sorry so de wo mo eje
tete apam no edi ese eye sisi ade Kristo die ya eye apam foforo ya yikrem mu but in yam no Ghana folk ka said that papa no kwan a wo nam so a said bre wo mu na person on fast to nya mfa so bi ma no because wo bi a wa begina just a few weeks ago abeka say when you kire adefa when mu bibi da fa mampeni wo na nsa na wo beka krampo no wo de focus say mampeni krampo wo na o frɛ wo ema wo adwuma ede bo a wo mo 2016 mo mutimi ba ba mu na wo ba ba mu ansi dipo wo mo bi ento aduane ye na wa pro ya to gina wo eka say mampeni no 25th November Wednesday no ento no 2020 ento no emate say na so ma Ghana for do na anya ye hihye de fa ma 25th ne ba ye bi ne emu no mampeni anyare twianye no obi abotuka koye campaign na we mu sa babiem ebe jina party na nemu aba afore asa pre ashunde be mam Ghana memu ni nya na tese ono kakra no entase be mpa na se Ghana fo nya film yo de o se Ghana man enya free de papa no ayemu ni se ye hu se papa no o ye hypocrite o ye hypocrite if you say o man pani ewu ya nti campaign ya o friend mpai nko bobo nko mo wo o boasa yen crucify o mampani na owuo bi da no so owuo no wayi bi akabi na o hyasa obeba de aseda be de bebrew anyasa Wednesday twam nyade a beto o mampani na nka pese mpo o mampani mpo atana se akopem sa 7th December no a beto aban sa ne ba wanyina ba twam o mampani gu so ye ne campaign obo nto a oba okasa o jam political platform so I mean o ye ne o se o ye adenti ana obobo mpae edi amano owuya nka be da bompae edi amano enti de oman Ghana akika eni na ewiase efuo bi akika no no omudika se ye wo ba bia papa yi owo se owo ha etimi de sa de kakra na papa kwa bena tawia aye no enya de a ekire onankopon odifo su ane ne ba we die odifo bia no no ma onamya fra no a oname na fra no a oya adwuma ama awrade a oba ne odifo yi a ofa no odifo kwa bena tawia eye de kan nti nka meme de eni kwan senko ye sa nka nkomse no a won de o hye no ane na wuto a opesa obo no ane de amamu no ho na wo so hu sese o wa bin sakire bia on sakire na dwene o nu hu bia onnu no na se ya chompa bi no mpo ba beto Ghana de for de animu ankonye de onfa na we de wo sai twa no aba yes ase de odoman no ase de odo MPP party no ase opeyiyo ase opasomdwe ade ama oman de oman Ghana na so usu ana oban wa da na di military kakra bi mu na watwe ya twam usu ne twam kakra bi no ankyere osofo a umpo ye do oman Ghana se won sampo ana se bobompa ye mpo ama onankopon enti oman Ghana na onyi nsopa awreho ana toro nkyem emfi oman no so a onankopon be betie enti abaya papa no onkana no ntum because ye hunu ba bi a ogira anya hunu ba bi a ofiri anya hunu ne awesome se obi ahun se enya Israel na me no a ye som no na wo ye de awesome no dem hunu o anyame foforo bi a odo omo ye de ato no so sana de ne de sana mu hunu sana mu hunu okay na bi am so hunu se empenifo ya na wo come asem se ye president na Akufo-Addo te wo no e be free no to akwaje wo no amu ni NPP form penifo bi aba be hunu no wa chom dom nya nu bi na akoto te wo be hunu wo gina so edi ye nya we aye de oye na na omutimi hunu in secret ana obia hu no na ono akasa onye odifo onye osofo na see e no odifo kwa Benateria o wa sorry o da no Church of Rabbi say on say wiase on Bible say ye nkofo bi a omo ba say omo ye Yudafo but omo ye Yudafo okay Bible want to say o say na dodo na dimidin be ba be kase mini Kristo no na so na me awrade me nsoma wo mo say na Kristo etimini adom ama asofo abo anipa echanya mesem no sana obi nso betimi afa obronsam akwan ana obronsam ana eda na dafa sam so akwaje adom afuru bronsam ana na pamfo na ono nso betimi ade abobo edoma no but sa dom na
ɔboaboa no no ɛnyɛ dɔm a ɛkɔ Kristo deɛ ya ɛnkyɛn na mu no ɛyɛ dɔm a ɛkɔ ɔbɔnsam ɛne n'apamfo deɛ ya ɛnkyɛn because Bible sɛ onifrani ɛkyerɛ onifrani kwan a ɔmo nyinaa ɔmo tɔ deɛ ya amenem now the nti America sɛ ɔnyɛ ɔsɔfo ɔnyɛ odiifo no na mu ɔno na de ato no ho so no ɛyɛ nnwuma Bible sɛ odiifo no deɛ wahyɛ nkɔm na ayɛ de ama na ba mu nkɔm sɛ bɛɛ paa na papa yɛ tell ɔman mu ɔhyɛ yɛ atimi aba mu deɛ ɔka no recently yɛ yi ebi ne mu kra mu sɛ anabusa kwasimpo sɛ ebi a MPP fo mpanimfo afatire kunɛ akɔkɔ mu no obia nkɔ hu no obia nkɔ hu no ye de komo no ebe ya ne sa na anse na mekɔ no hwa ata empire a waboyi ene emmoyi a wodi Ghana flag kyekere ya wo si obekyi wo mo na eno no ofa as bent offering ede amanya kokon yina tese de asundue eni kai ko do man mu na tese enso so ben ena ebenya e wo man so so yo man di o man flag se no wa kyekere mo na bom de o man flag a kyekere wo mo na ebie mo so o ka de ato se wo de okohye wo mo de amanya kokon se na ba asundue no betena o man mu no enti so ben sa ena ebenya film yo mate what's my question as mate wase okay mate wase sa nka ye mpaye pa nke benya nsunsanso papa afiri so enti wei se eya na adwen sa wo ya bent offering eninti no ye benya nsunsanso bone a hwe Bible say ne se nyaso no if the foundation is destroyed what shall a righteous do enti ono amu nankasa no de ogina so se ayi nyina so no eni nyina so okay o pretendisa oni mawurade but oni mawurade now se ko ba sa ne tie ne sa de bia meka won nyame bi na a omo aso omo for all you know the you be free say them empire o make some strange invocation sacrifices bi at the almighty akosaba bi a eni kwa sa edo omo odo oman no eko eti ensunsanso ababa ene se ensunsanso bone ene wona nyame owo ene wona boso owo ne ba bi o mojo mutumi afiri ana omo ayi apae ade afra omo se omo fa owene ene niama bone emra oman no eso nti onu ensunsanso ababa de ensunsanso anya papa ensunsanso bone a itwa se Ghana defo papa a oname afra asofo a kuta kire kuta mpabo na me asam eti wo mu a na me no mo kasa no aso de gina na mo hwe ne papa odifo ya fa no odifo kwabnateria eke yamhwe na yentwitwam anya sa a wo dane oman ni sebre because odi oman flag ana acheche emwa no that means ba bia oman no poma sibre ba bia oman ni sika wo ba bia oman ni yeyo ba de ebeba no ne nyina na sunsun mu omo ayi apaye ede esai no nti otwasa Ghana sorry awo empabom sanye be ya ne sese dia a wo sese na nimguase Ghana nimguase a omo ape no omo nyina no omo nso ni be de beguase na sese bon ni nso empaye bon omo boti omo Ghana no sa empaye bon ne beti ma de adane ne de bia maka akọ oni ne wona nyame ene abosum wuwo ene anyambra so sama omo ye de omo oye anya sa dia nso bon ne beti na bo omo ne de ya eso because on tim pano ene tim po a e Kristo de ya etim po se ka kwa se tim pano ana se nyina so ne nyina so papa de a e ke betima ka se Ghana fo ya mu relax ye nya odifo bi amana bompai pa e de haide e de amoma but we de ono odifo a odi nyame sumsum ana ye adwuma nti nye oye bia na e be dane no me ade aba omo ne de ya eso nti twasa Ghana so fo ka bi wu no enso nyina na ye mompai se de be ya coming 7 December election we say no or how and we win the biantimi de ema and the after election no enso so no say there was a man no esi etumpon efa American tantama was o man Ghana esi metu mika de e ko ye di mu no o say no so bomb pie because no mo ye nyina o mo tied the smooth and the fast progress of the nation Ghana. Sana achiche sene achiche mwan sana eche yeah achiche no achiche no okay sane watai emwa no onu se ogina Kristo so ne bom paye keka nka obia nini hawo ba sa eniama na odi efrafra no ene Kristo onhia aboa onhia abramoma onhia wodwan onhia nantwie onhia bibia bio it is a you must obi a yes I am na o was you who said no
baby a onam no wa mane esan se wa mane nti honhom edi na chinya honhom pa nti so aka se oba mpa ya mo man Ghana mamu ye die omma ye ntum wo de oman ni sabra asan so akonachi where there we understand but they are okay to be person me kaka yenim say aside Christo som no ye ongo fofofo emu enbomu dide no evra ye ka Jew for aduna media omo eda so aye ebi nyame emra asem no so ene bi emu so ye wo eye muslimi for ye nua muslimi for ena se ade de ka wasem sonsom sorry efo a wo so mo dina medi na so wo mo de apamdada no ene ye adwuma benti se ye ka se apamdada no wo mo de ye adwuma nti na e pa so hu meta wo chinya wo papa na ena wo ka sisi a on se Kristo se ade nyina mu odini moja na ye so ama nti ne die obentimi nyu ntumiti ai a New Testament say no New Testament church. Oh, it is the embodiment of Christ Kristo odini moja ati bibia ho wie okay ya osofo bi moja ya abo bi moja nti omuni nyina no e wo se omote asiase ne omo ye atwam ya cake Christ aba introduce a better covenant. That is the new covenant. That is what they will also have to realize and come and follow. Sir, covenant no new covenant no Christ dia ede diaban. Okay. Oh, and the omo ye ni no now they are struggling to know the truth, but it is like they don't want to accept it. They don't want to accept it. Very difficult say onipa ba sesa. Hey, and no dia omo aye ne de eye niama atwam a nani kwasa sa wo se udi Kristo achi a ni kwasa wo ye sa niama na odi afọ the body and e ma sunsun de ya sunsun where the final was to jana ye fa komo no ensim me de masam no e ba awiye no na me ka se odifo kwabana tawia ana papa ya ofanu odifo kwabana tawia wakasa awoman mu efie bebiri ba sesem awo se hu se wonye onamitifo wonye onipa onami asoma no etwasa Ghana man anyina hu se sa man kwabena tawie ne kwase etie no okasa mo bi antie no mo bi asoso no so empire ni apaya be ya mo man Ghana no emfrew dade aya onene na boso na nya me wuwo a wo mama na kwantasa o mama no metai the nation Ghana in progress. No more for already and how the Basabasa, I am man Ghana, and indeed, I was said I will die any sign of my name a pay. Not the inferior until soon shall swap. I won't want to see your man over to your son of mine. Ghana for us on your mumpire, Jenny France on your mumpire and for Christ or Yesu, more than encounter the different combination year, or they are on man, you go really, and then at a wrench and year. Tima o man Ghana enti no ye sori na ye mompae ni ntwetwam se de be ya awade atom na awade mo sa ebetimi adom o man Ghana mi wie no se obi pese onyame number na o me ne metwetwam komo e wo so a e wo mpabo mu futu obetimi afre number we 0246 42 63 75 0246 42 63 75 na ebusuafo Pastor Richard Obriyeboa awada Covenant Prayer Chapel ano ena sabe wache na dwen ade afa ensem no ehun oni enjese na dwen na dwen chane the final word that be also akwenya so betimi ache wa dwen ade afa ensem a yedi hu komo wa ase na nti wo che wa dwen na wo de to your comment section na ebie mu so apomodian aflo yen ewe Instagram and your Twitter handles at @TooMuchGH_, Facebook also @TooMuchGH. Meeting Adena na ama obuswa na me adoma ebesan edisha fi makramu. Fiti ani asese ni din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba TooMuchGH. Hwe na prophet kumichacha me so me hwe.